marching our faster, pa naša domovino, o junačka zemljo mila, stare slave djedovino, da bi vas da sretna bila. Rezultati obećavajući, tek je 3:0 za Irsku, a igra se nekih 10 minuta. Tvorac najveće šanse, Sale će nam reći kako se osjeća u tom trenutku. Sale? Pa iskreno nisam puno razmišljao o tome gdje je golman, gdje je lopta, samo sam popalio pa kud ide, nažalost pogodila je ravno golmana. Ali akcija je bila gledljiva. Nek nas pobjede koliko god žele, ali ta akcija, mislim, to će na YouTube-u završiti, rezultat je nebitan. Nastavit ćemo za par sekundi, čim se sad izmijenimo jer su neki još tamo poklekli, evo jedan leži na travnjaku, drugi moli za Egedana za malo, kakva prilika, nevjerojatno! Nevjerojatno, sudac je lopao, to se vidi iz priloženog, ne mogu nam sudit Slovenci, da, katastrofa, ali idemo dalje, nema predaje, tek je 6 minuta! Idemo igrati. Dakle, evo, nakon guste, ali rijetke pobjede Iraca nad Hrvatima, slikali smo se s našim krvnicima, kao evo, pobjedili su nas oni. Oni su nas pobjedili. What do you say? How do you feel about this great match? We're delighted. It's a historic day for Irish football. So, when we can expect the second match? Well, anytime you want. I prefer before the final match. Before the final match in Kiev, Croatia Island. Do you sign it? Sure. Why not? Yeah, we're up for anything. Okay. Oh, that looks interesting. We got a new supporter. Could you say something for Croatian TV? Ireland. Ireland, keen, even, no? Mama? Mama. Nothing. No. What do you expect? What do you expect from Ireland team for this Euro? Well, I think most of the matches will be fairly tight. You know, I think like the Irish guys will work hard. They'll give 100%. I think the matches will be tight, and we'll try and make the most of our opportunities. But we'll try. Like we're up against it. You know, like some good teams like Croatia, Spain, Italy. They're all very good teams. But you know, we'll give 100%, and so we'll do our best. Netom nakon svršene utakmice s Ircima, Irci su ispali svemirci, a mi smo izgubili sa 4:2. Najvatreni navijač hrvatske reprezentacije što se tiče navijača je bio Željko Vela. Željko, recite nam. Pa mislim, ima tu potencijala, drugo poluvrijeme ste dobili 2:1, znači očito vaša briljantna pripremljenost i fizička snaga je došla do izražaja kad su se oni malo ispuhali na početku. Da se igralo treće poluvrijeme koje tek sad slijedi, ne sumnjam da ćete to dobiti. Vidi se da ste vi igrači na duge staze. Kako vam se sviđa skoro sam rekao u Dublinu, kako vam se sviđa u Poznanju? U Poznanju je dobro, ima puno poznanika i onda to nije loše. Izvrsno. Što očekujete od večeras, ako se smije pitati?
Pa nakon što su neki, nećemo ih spominjati, koji osramotili Hrvatsku, dres, ime, grb, zastavu i himnu, nadam se da će ovi drugi večeras to popraviti, ovi čiji je rezultat nešto malo važniji. Dragi prijatelji, pratitelji Patrole do gola, šta da kažem, koju poruku poslati, dobili smo. Divna tekma. Evo, ljudi se vesele na svoj način, jer smo 2 sata hodali do centra grada. Poljaci su malo spori po tom pitanju. Poljaci su spori po svakom pitanju. Svi Poljakinju. Uglavnom, dobili smo još samo Italije, to je to, idemo dalje. Završen provod, milion Iraca, svaki Irac dođe i zagrlite, ono kaže, bili ste bolji. Mi kaže o njima, srećemo se u finalu, ali ono, prekrasni ljudi, veseli, Poljaci dobri. Ovo je raj, ne znam šta još čekate tamo, aj vidimo se svi. Ajmo jedna pjesmica, ajmo pjesma, ajmo, ej! Check